o tim neistinama o Svetom Savi, pokušali da nam skinete mrak sa očiju. Sveti Sava je danas jedna od najzloupotrebljanijih historijskih ličnosti u našem uređenju, u našim političkim borbama. Njegovim navodno likom koji se veštački kroji, u stvari se štite neprogresivna rešenja koja osobito nameće crkva i pojedini politički krugovi, osobito velikosrpski nacionalistički krugovi. Sveti Sava nije bio Srbin, niti je bio velikosrbin, niti je ikad rekao za sebe da je patrijarh ili nadbiskup, arhijepiskop svih srpskih zemalja, nikad nije rekao da je pravoslavac i tako dalje. Sve ono o čemu govore ljudi koji učestvuju ili su učestvovali u izgradnji kulta Svetog Sava ili ga danas upotrebljavaju i pokušavaju